To officially inaugurate the restaurant and cafe, we are honored to have with us Professor Sunda, Director of MIT Aizawl. Chuan group booking tia khan tu po a group pon achung po pon arong kal thai chi bai ule voini hi okas ni somni pakwasa ni somni panga zirtop ni ania hei tu na kan na hi Durtlang leitan Durtlang kendra bul kiang mai khania hei NIT boss hostel 3 ani voini hian helai hian emi building ground floor hian fel restaurant 10 helai hian restaurant 10 hongdona helai an menu hi biryani ei chak tan chuan Mizoram ori ber turang chi kha non siam chuak dona hei pui khop mai voinian honnan ni dona siam tu tele an bungruwa te po hi khuda Delhi Kolkata vela cha khen chhovek ania an du tui khop man ruan bu fai man te tui dona ni adu tan han ei thei dona pathian ni te po order lak thei don nin ka ria ni tin hela hian order lak thei dona ni voinian honnan nei dona hei cái này po jan ria te kan ei ngal do ni chuan NIT ho tu te pon an ron hong do na soyang khan phai lama om thang biryani zuna lo woi tam tak ta chuan khulam ang ori kha helai mu tur lo om reng mai do na ni ti kha kan han soi ani tui khopang adu tan chuan tin an menu te poi ato lem lo mun dang ai na tlom ma do ni te pon a soya kai kuang lian te engki mai ar sa khulam anga bel pui lian ang sia chuan kha kan en don kan ei don ani voini po hian abula tanga atop thleng khan me saktun kan ngen masa cheu ni e ole chi bai ule hei tu na kanom na hi Durtlang bul Durtlang leitan ania voini han hei restaurant duam em mai fel restaurant tia kanoma kan bula hian puchuan ani tu pa oma voini hian hei akan thilei hi biryani ten inga ria tu khop maya thalai tap tak du chi tu ten yatin hei bula hian NIT hostel te oma zirlai tap tak tele helai NIT ho tu te ponan du chi ania khata khan biryani le engen kol ti te puchuan ni khan zo tanga voinia engen restaurant kalpui dan te akhang te kha mi puite tan beng war thak view tur kan han nga ya ama sai puchuan chi bai le ani le voinia hian fel restaurant hi voini hi in hontran ni lian voin kan hontran ni ani le helaya hian en tia siam nge ni helai hi NIT mun puyani wange mizo mi puite pona helaya chol thei turang ten in siam nge khan te kha mina thil the on la mi te tan to te tin kan soi tong khan tai NIT campus ania hostel 3 bi kania kan soi thui la NIT hian Mizoram hian students zasari velan nei ni hostel hi panga an neya Durtlang veka oman nia ke ni hi boys hostel 3 bi kan ne hei Durtlang leitan Durtlang thang loka hian chuan heta hian kan ke ni hostel bi ka hian zatni bor velan omani chu kan soi heta kan building hi sang ni sompali tang khan an lo to ni tin NIT students a hian atam zok hi trong cái môi lồng nó sẽ vai cái tiếng hin này mình dâu ram pon nó chắc rong kal mình dâu hít chu dâu zin anh tamin pali vel bak hi nom lawa dang zong hít chu state pon chắc rong kal ve kan nia heng ho hian voi tam tak min thil to sar heta hian restaurant hi hon thei da no omem ke ni kan food culture engkim mo ele in adang lam sia chu wang chuan ti dan omem hi min request fo ni atira ta chuan
กันหันแบงค์คนวักแล้ววะมาเสคุมทิ้งไม่เห็นสุดเลยนนงานนี่ถ้าตัดรีเควสต์ทำเองมาฟังคันตุนจุ่มจุกันไงตัวตักช่วงกว่าป้องกันสวยเขาวะกันนุ่งตีนเองพอกันหันสวยเขาวะจุดรังจวนเสียมเวกันติดตัวตานี่ส่วน student ไม่บ้ากันจะติดตัวที่พอฮี state คนจังเวกันเราก็เลยอัน director ที่เราบินรีเควสต์เนี่ยคือจู่วางจวนstudent ไม่บ้ากันอัน director ที่ที่จะรีเควสต์มาว่าง่ะตุนดินหุ่นเชิงหงหิกันเนี่ยส่วนกันมีกันหนพาเฮียนอันลูกติดตัวชีนมาเสอันดวงโจงอันนี้เลยนี่สุดไม่ยังไว้ไงเป็นหลงห้องตัวจู่บางส่วนอัฐารินเกนี่จู่ฟิล์มคูเดียวให้กินกันกันตีโลจวนช่างฟังเวดวินให้ตา student โจนี่เราวินให้ตา public การปรงกันเทียนNIT กันตีตา building นี่บางคัน public การปะไทยโลนี่ลุ้นปะไทยเวกNIT กันอันสวยชั้นกันอันอมจิตวากันเนี่ยให้ตา public การปนไทยกันทำไตมีงานแต่พอไทยขัดเสียงค่ะเป็นวาระส่วนนี้นั่นดีเลย public การไทยกันหันตีค่ะจะเป็นวาระครบมาBiryani Aizawl krim phai lam om thang te pakon om mari na mazir lai te hei pun puite ni do na khang khan thian rual som ni som thum tiang reng te khang khan order te ron la ta sel heng la in lo siam sak them ti te kha mi puite ta na riat acha om do na ni ole soi to ang khan public tan po kan hong ani entinan ke ni chu kan soi thui kha tanga kan asiam tur po hi I Calcutta tong kan zuklak rong wang ania tin tu na voinain e ang te kha ei in hunga chi than than o ma kha ai ingredients sa Calcutta tong kan hon vek ani kan chef fi Aizawl ka kalkwal puya ingredients sa du zong pakhat ma mulawa biryani bu fai te po Calcutta tong kan chalu vek ania ka po kan ha krai bu fai po tu na hian biryani bu fai che bake sovel kan na kol ani dei tura kan ngai adang po voina in kai kong lian puyang te kha Calcutta tong vek ania mi puitan po tu chuang kan cha thing ze lang chuan authentic tak tak an tiang hi ni heta in ei le phai nei kha adang chuang lo phai eng tho ta hian in ve ti na ang kim masala te po ka cha thlen je kan ni chuan group booking ti khan tu po a group pon a chung po pon arong kal thai tak apoy do kan out lampang khan out kal thai thai vek ani len menu kha engang nge menu te miang sil le them kan menu kha in en chuan a variety ang renga items po kan ti tamani ma se menu hi eni chuan tharuk dana kan revise sanga khalo po tam takal om ni kha te kha kan belanga a chen kan kal lo kha han kal vak lo kha chu kan ange kan da chi nga a thar lam ten hian kan thak ze lang angai reng chu ani nom ve ni tin kan soile du chu kan menu kha en ula akim khop mai breakfast menu po oma lunch menu kan soi chan chu Mizoram hian zirna wangte na tawna wangte state contract tam takan rongkal a train hostel an om ei an siam man lo khang ho an du zong ha kan lo siam ni lunch an office rai mi rong kol an ron order kan va deliver me do na phaya chon tiffin system an tiang deuh ka khatiang khan ni ta chuan zir top le ingrin ni piang hian hei tu nang huang hi inglo buffet system ani me khati hin kan ti ziang ingrin ni le zir top le ingrin ni zala buffet system kan kal pi ziang introduction karo introduction English मेरा नाम नौशाद अली है मैं कलकत्ता से आया हूँ तो यहाँ आने से पहले एल्लू सर ने कलकत्ता से गए थे हमें लाने के लिए तो ऑनलाइन में हमसे इनसे परिचय हुआ तो वहाँ पे हमारा ट्रायल लिया गया है वहाँ पे बनाया था लच्छा पराठा कढ़ाई पनीर और एक बिरयानी चिकन चाप बनाया था तो उनको खाकर बहुत पसंद आया तो बोले यू आर सिलेक्टेड हमको कल ही जाना है तो जिस दिन ट्रायल दिया उसके 2 दिन बाद ही हमको लेकर चले आए वहाँ पे तो जितना हमारा किचन में पूरा सेटअप जो है हमारा पूरा कलकत्ता से आया A to Z मसाला
आपका राइस, बिरयानी मसाला, जितना तंदूर मसाला, तंदूर किचन का पूरा सेटअप हमारा कलकत्ता से ही आया है। तो ये हमारा अंडू सर हमको बोले कि हमारा आइजॉल में नंबर 1 होना चाहिए। तो हम इनसे चैलेंज भी किया, जरूर होगा। तो ये इन्होंने हमको यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, जैसे देसी चौका में हमको खाना खिलाया और यहाँ का सबसे टॉप बिरयानी है और इसका बहुत सेल है। ठीक है, चलेंगे हम खाने। तो गए हम खाने के लिए, वहाँ मतलब बिरयानी सबसे पहला तो मतलब अनहाइजेनिक था और खाना बहुत गंदा का, वो भी सिर्फ कलकत्ता का और हम भी कलकत्ता का। आप लोग से गुजारिश है कि आप देसी चौका में खाइए और हमारे पास पर खाइए, हमें बहुत जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे और भी अच्छा खाना खिलाने का। आप लोग आइए, आप लोग से गुजारिश है। हमारे यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आइजॉल में नंबर 1 होगा। फेल रेस्टोरेंट आइजॉल में नंबर 1 होगा। soya ka in field ta pui kan soya nge สกิมเราก็ซาสกิมเรา Aizawl karon kala chuan hei restaurant san Indian ang hi Aizawl ka voi khat lokal na nia Aizawl restaurant Indian na mi thoi ro te kan han thoi ko la a biryani te engki ma ya a soi sen de lawin original lo ti ni chu wa chuan hei ai chuan ke ni chu kan ti original de wang a te wa chu wa chuan adu ama khim chimi thil du tui mi nia adit tel ding lo thleng a thei pe jun chi po kan kan rang chang ti thap ang kha nia chu wa chuan biryani kan man tu na chome ingredient zong kha kal kan ra chalu ve kan ni chuan Mizoram pathian zara number 1 ni tumin erong ka bolang a thei ni chu Indian dish ta big chuanin beng war tha khop maya kan biryani ei voin tlaya restaurant honna hi asial khop maya big dewa siamani ri nomani dang angzel chu an idon em ka shelowa chuanin kan biryani hi exam anange ti te soi lok the mare mem ti te khang tu na ya khang wa khan mun san sana lo du ta sela in deliver the don em ti te kha kan wa se du le ve kan biryani hi kan han so kal kan reng chu ti khati kan tia ha wa kan ato pha lo re menu in na midang a hi na tlom hil zo kan ni chuan delivery po kan thei vek kan delivery boy a kan hnakin kan la chu hau chuan in changa harang thei ben pe zung lumin asain ani chuan ni tin in hong don nge hong nin nei nge ni tin in hong i chon weekdays weekend dar so pat jinga tanga dar college san de theng order la Sunday po ani chu Sunday wa min asoi tong khan hei pia lok so etc ania he chak lok idur dar san kendra khan ya englai ve lakal rem chang tan po ni tin hei hela biryani ei turom do na etin en na veng location hi mi sil lok thein min tin ye kan na hi Durtlang leitan Harmon Lane 6 near Durtlang near iron plant chawanga ATC peng lo ATC pay lo khan dinglama iron chawanga chuan Durtlang kha han chawloin Durtlang chawangan dinglama bok peng kongterang pe omni iron phayanga NIT boys hostel 3 so lian do min lang tara khami khan ni mai an hoi khan ni mai income na hun thatak min sim sakai pu chuana helai fel restaurant nei tu ania voin ni changin ni tin pathian ni ti lo chon an hon hun tai minga soyang khan mizo tan po helai zir lai chau lo po mizo biryani ei thang adu du phaila ma chang phaila mum chang te po khan ai ran thei ti kha kan soyani pu chuan income na hun thatak min pe chung kan lo me kalau betul padan soilok nga ama sabihin patien ni lalom tu kan soya kai koi tu pin tanu hi atira changa atop chen min theng pui tu nia atlai asia ma changa
a top thang hi ni tin hi akala he ta hian la tok te ena thank you ma min kai ko na tun din hun thang hi kan ni tin when a rong kal zong an chunga lom thu ka soya tianga ke ni restaurant som na tengai poimo rong kala miron kan chote miron in saka kan lo mani rong kal te zong ale peka po rong kala roin filter je tu ni kan ni cheu kan lom betul ke Good evening, and this is the first time in my life I am opening a restaurant. And it's really a thoughtful idea by Madam and son, because they came to me 2 months or 3 months back. They said, you tell me the time so that we have this plan. And they gave me the complete menu, and it was very good because they are bringing the real cook from the Calcutta, and they get all the items, and the way in which they explained all those things, I was feeling that I am sitting in the restaurant and tasting food. So this is very important because they have put a lot of effort, and the ambience is so beautiful. It's one of the beautiful scenic restaurant. You can name it also, put a word scenic and restaurant. And I am sure our students, because you are also you are a Pa-enga business lady. The reason is you have chosen the place near our student hostel, and we know our students, and they will be really enjoying this place. And it is also important that at this place, remote place, starting such a restaurant, in turn helping our students is very great. So I am sure it is going to be a grand success. I like this ambience. And also the arrangements, everything. You also have a home service. So definitely there will be a call from directors Pa-enga to supply the foods. I will also come here with my friends to taste your food. And I wish you all the best, and I am sure it's going to be a grand success. Thank you. Thank you so much, sir. Ole do not one welcome speech in Hungalong Manga. Now, may I invite to deliver the welcome speech. May I invite Upa Aizawl Moya. Let's welcome with a round of applause. Good evening. I am honored to stand before you this evening on behalf of Mrs. Theih family, the owner of this building and the restaurant it is happening. Mrs. Theih has poured everything to create a unique dining experience, sourcing goods and essentials from Kolkata, as they are not readily available in Guwahati and Silchar. Not only this, she is also brought in chefs, talented chefs from Kolkata, who have worked in the luxury hotels to prepare authentic dishes for us. I would like to invite our dishes kan dong bol tu seperti kalai naik kan oleh mo and el lo siap letak melo seperti itu lah. One thing that we have to know is
Home delivery services will be available in this restaurant. Mrs. Dikisam, Mr. Chona will share more details later. Mr. Chona holds a master degree in international and hotel management from Swiss Village. He will oversee this restaurant and cafe. It's one can be things so in we begin the true one. Almost not way and thing then we begin the true way. I then along. We begin the true one up there and up that of we up two day one and two. We begin the true one that how I to put a hand in there. In Helai Nike tu tu momo, cakap dia lah. Mula cara momo tu kan tanpa emo bahagian heaven ni kuasa tam, tak saya sungkan tak saya anggota saya ni. In rongkot tu ni disilakan saya haya dong kata kami. Azutkan dah ni saya lepas makan saya loga. Today siang Result data eiduh tak tapi dalam lebih tak muncul seperti itu kan. Kalau kadang-kadang tu kayak contohnya, anda itu lah, kalau kata berkuih tak muncul. Kalau ada cuaca itu kuih pun. Kadang-kadang tu tengah yang jam silam besok saya lalu buat sakap. Lain pun akuan, siam siapa ikan, kalau kalau tu mai lawa, takin ayat siam dah. Ayan ay sudah nak siam rok dia dengan siam kira siam tu betul betul dapat dia hamsul tadi kahon sota sudah macam every kesu buaya bisau dari tu tak siam ni tapi tim special biryani special ni tu tak biru tu mai pasal buaya apa ni macam sudah sangat terlalu lama tu mai chú về từ chuan quân tấm tất cả xe buổi sáng tấm tất cả xe chú về anh chú tụng anh gọi từ thế nào mà anh là ở chỗ này anh hay chú của ai ở bên rồi tụng xe cái này anh làm một program trong này đây rồi ông ở chỗ này bên YouTuber bên program thế mình là saka này kia nào chú này nó cho nên anh mẹ nuôi anh tất cả tuy Phật đâu nè, tuy sĩ để nó câu nè, thì phải cảm ơn ai thật sự luôn luôn một lần. Cho bọn em thì anh nên dẫn cái chữ vừa cái hiện, cái chữ đó mà anh nó upload cho nào cô, anh lâu nó sắp theo từ là ai là subscribe thế, để comment thế, anh ta nó biết được gì, cho nên là cho nên là cái chương trình sẽ lên tới.
Thank you, Cha, for your kind and encouraging words. Ole do not one hun sir, han hun kan long Pa-enga. Now we will have Bible reading and prayer, which will be led by Reverend ta.a, ex-student moderator. Leitan voin tlaya lai ron pon tak maya hun sat mang tura ki di ke chu ko ni som hi long ke khop maya kom kam han le yo ko sa kom dio ma ro chu da saria gan program dan kan ya to sai na tu so ba ne kala rei la na Pathian Thiang Lim Lawai Thaila Chronicles Book Pakhat Na Bung Som Lit Papua Sang Som Pakhat Atanga Sang Som Le Pathum Zawin Pathian Thui Lawai Olang Pa Rong Pui Na Te Thil Ki Thei Na Te Joy Moi Na Te Ne Na Te Lau Na Te Hi Ta Nia lấy về và nó dòng đi cả anh xia, ô lan pa ram suy ta nia, mi dòng ở trong nó bể này, hậu sắc nó lại soi mồi nó thì in này nó mình nia, tình kiếm trong thui này à, đến thiếu đi thấy nó lại chặt na ít cô ta mà, ít cô ta hiền mi dòng thì râu bụi nó lại chặt nó bể thì na chút thì chuan cần bát hiền lòng thú kan hutsia iming ro pui hi kan fake kathum thar lamangi chian lokila korin khuami tene na te ko pola le kathon pakhat na bung som chang som thum pakhat na thu chau chu ti chuan in a point in pia nga po Pathian ro pui na tu lirin yahu tu thiang lim kan an chia ke kan za tan lo pan man mi som lo se itu na kan an chia ran khan in ti pia na po Pathian ro pui na tu lirin kan huwa in Chronicles sa khan au sak na te ro pui na te kel ti thai na eng kim ti Pathian ne na ta suak kanกันเที่ยวตีแรงที่ประเทศจีนนั่นแหละถ้าถูกง่ายจังสงะกันติดชวนมาสอบในตู้เลยลงในช่วงที่ลงสอบในตู้ประเทศมันสอบมันมาเราจะดูร้องเลยหรอวะดูนั่นเด็กมานี่มาเสียนั่นแหละในรูปนะ corruption อาจารย์สมเด็จไปล่าลูกนั่นเด็กลิมนั่นแหละลุงอ๋อยนะทำวันนะอันนี้ช่วงเราเนี่ยช่วงวันเฮลายา Chronicles นั่นเชียร์นะครับแต่รีสอร์ทกันฟังก์ชันเฉาหน้าปอกันเรื่องว่าเรื่องสลาทวายน์กับที่อ่ะนั่นเชียร์นะครับกันเรื่องว่าสร้างเรื่องสลาเห็นกันสายวันนี้เลยต้องใช้ด้วย Let's pray เราปองกันประเทศดูตั้งมินมาไงตัวในวันท้ายไอ้เฮียนที่มีกิจช่วงป่วยนะหลายมื้อร้านและคาเฟ่อันบวชใส่คนละหุ่นโดมตัดกันอันมาเราปองกันประเทศที่ถูกันห่วงคานกันเฟียดตากันคานเอาสักนาเตรู้ปุยนะจะคิดดีใครนะเองกินไม่ดีอินเน่นะตาชั่วกันเนี่ยเราปากันประเทศอินเน่นะจังอ่ะกันดมเตหิกันตานลิมนะลมนะขมวนนะลุงอ้อยนะอันนี้จีนอามาเราสุดที่ไลน์กุดทิ้งเราเลยเฟลเราเป็นหมดบุ้มนั่นแหละโดดทุ่มมังอ่ะสมเลยปลายเขาสักนั่นแหละรู้ปุยนะเตหิเราปากันประเทศกันดำชุ่มนี้ปอดได้เรากันนุ่นตาลุงอ้อยหรอกนะเต้อินหัวนะเต้อันนี้เราก็เฟกพอยน์มาเรานะเต้เอ็มกันนุ่นที่เรียมตัวอันนี้ฟูเชนชื่อว่าเงินเฮรีสอร์ทเล่คาเฟ่ไวน์ลายะกันหอนตาเกฮีเราปากันประเทศอังหาตู้เตเล
Ane du de point nang ma chui chunga imal som na tunga midang he mun chuang kai tinge poina lalpai mal som andon na mun alawnia in lalpa kan pathian he muna hian ithua kan muta kan khan in a point in the pianga pathian ro buina to le te ro wo tiang khan lalpa kan pathian chuang kai te pon he muna chunga Imelan moy on kia ta yoro pui na ten kia ten tu ren khong ai ta gen na nga tu de kal tlang te ane tu de kal tlang te nang in puang la kan do chu tiang tur chuan he restaurant hi e khong ai no ko ta kan la na ni lalpa kan pathian an malam hun local zel tu ra ko nang ni om pui kai huaya chung ko tan he restaurant hi lalpa malsom na alo ni a chung pua lim taka andin kho chuan chom na alo ni zel te tu ren point lai ai hian lalpa kan pathian e khomai na e kai huai na om pui na mal som na kan non bil kan me bani chung pua lim taka he restaurant hian in kola lalpa in rem na te in lungrual na te nei chunga he restaurant hi almani chung pua mai po ni la ma mo tu le lalpa midang te tan pua mal som na iro pui puan chuan na alo ni kan tu ren nangin voin klai han lo la ti che thei hen rang rang kam ai le ru le til chalo suam na thok te la ka nang hum ka tam che la pa is office tam hin chum stan na mi le che Ole program to ta kan kalmain Zirtiri College ajanga local te kha khongai min lo din sak ula in zunga kan nok tak me ani ole now may I invite the owner of Filter Restaurant and Cafe, Mr. Andrew Lalmatswana, to introduce menu and also to deliver the vote of thanks. Please welcome him warmly. Hello. Atam te mizo tong te team lo ngom sa point the same nga team lo ni. First of all, I want to thank our chief guest and our guest for taking time out of your busy schedule to attend a small opening. And I will speak in English since most of you are not comfortable with the local language. So first of all, I want to thank God for guiding us to this day, and I want to thank my mother, Pivanal. She has been from since day one. She has been working here and till now. So her inputs are very valuable, and her guidance mean a lot to us. And I will talk about a bit history about the restaurant. If I remember, back in 2014. That was the first time we accommodate hostel students, NIT. So it's been 10 years now. Each and every year we got a request from the students like if we could open a restaurant out here. Because as we know, most of the students are from outside of Mizoram. So difference in food culture, and since lots of reputed college and institute have set up their base in Mizoram, not only NIT, ITFI, in the school. So we thought it would be a good idea if we could set up a small restaurant and we could provide something for the students who are outside. So sometimes, you could feel homesick, you could miss your home food. And we thought that by setting up a restaurant here and a cafe, at least we could provide what they could get at home. Like right now, so we decided to set up a restaurant, and all the cooks should be from outside. Like we have searched in Guwahati, in Northeast, but we couldn't find any. We want it to be special, authentic. The food should be same, whether you eat in Kolkata or in Mizoram, it should be the same.
So with that, keeping that in mind, so I went down to Kolkata. So I stayed there for a week, and I came home with 2 chefs. I would like to introduce them. Someone can you please call the chef from outside in the kitchen? Introduce our main cook, Mr. Naushad Ali, and his sous chef Vikram. So, okay, just before sending them back, I will just give them time to introduce themselves and what they are preparing for today. नमस्ते, मेरा नाम है नौशाद अली, मैं कलकत्ता से आया हूँ और मतलब हम लोग संडे कलकत्ता पे गए थे सेब खोजने के लिए। तो यहाँ पे इंडियन खाने का बहुत डिमांड है, तो बोले थे कलकत्ता से सेब अच्छा चाहिए था। तो उन्होंने ऑनलाइन में मुझे चुना, तो वहाँ पे मिला, मतलब यहाँ लाने से पहले वहाँ पे मेरा ट्रायल दिया खाना बनाया, उनको पसंद आया तो हमको लेकर आए। और लेकर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट में, नामी नामी रेस्टोरेंट में हमको खाना खिलाया, जैसे कि आपका देसी चौका, अभी बहुत सारा रेस्टोरेंट में हमको खाना खिलाया। खाना खिलाने के हमको टेस्ट बोले ये सबसे फेमस यहाँ का है, आइजल का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है वो देसी चौका, इसका बिरयानी बहुत फेमस है, बहुत सेल है। जबकि हम लोग खाया तो ऊपर ही जो कोलकाता वाला टेस्ट है वो नहीं था। अब मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, मेरा खाना आप लोग खाइएगा आज, और प्रॉपरली जो कलकत्ता वाला टेस्ट होगा वो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम मतलब अपने आप को बहुत फख्र करते हैं कि हम चैलेंज करते हैं आइजॉल में नंबर 1 हमारा रेस्टोरेंट होगा। So you heard it from the cook itself, so he wants to take up a challenge. So let's keep that in mind, and I'm sure he will deliver it. And I want to apologize because as you can see, it's not yet 100% complete. Actually, we have postponed it 2 times. We wanted to open on 15th of August, but we have to also make sure that our respected chief guest, according to his availability, but he was not available on the day. Plus, we have few problems because all the materials, the cooking materials, we have imported from Kolkata. Even the biryani which we get, the rice, we couldn't find an authentic one in Aizawl, so we have decided to import from Kolkata all the ingredients. We have bought 3 months of ingredients straight from Kolkata. It came all by transport. That's why it takes time, and we couldn't deliver on time. But now also we are almost 80% done. But I'm sure, like from Monday, it will be fully functional. Some of the food may be missing because the ingredients are still on the way, and the cafe will also run very soon because that the coffee machine is also imported from outside India, so it's coming, it's on the way. So, okay, let me just talk about the menu. So, the menu will be, you can see the menu, it's in the bag, but I want to say a few things about the menu itself. Like, we, after going through so many, so many foods and tasting, we have decided to come up with few food which will be not costly, at the same time which can be affordable by everyone. If you compare our pricing with the rest of the hotel or restaurant in Aizawl, our price is very affordable, and we are going to give you the best ingredients. As I already said, all the ingredients are not from Aizawl, it's from outside. So, lastly, we have
we have variety tiffin menu also, and every Saturday, Friday and Saturday, we'll be hosting a buffet. So the buffet system will be there on every Friday and Saturday. Plus, Saturday and Sunday, we will host even the breakfast here. So that will be very affordable as well. And we are especially, tea will be in biryani items and the tandoor. So I want you to try all the biryani items. In fact, I want you to try all the food menus which we have put here. And we will be open every day from 11 till 9:30. So if you delivery will also be available. So every day will be open. It's mentioned in the menu itself, but I just want to remind everyone that it will be open from 11 to 9:30 p.m. The menu will be distributed to different hostels, and I also want to mention this restaurant is also for the public. It's Mizoram hostel chung chang le na soya public transport theih ka kan soi na big deal chu an ong chin do na wang kha na nia chu wang chuan tu bo kan so ma kan in hon mun timing ti hei an zet ka menu hian take away home delivery pong kan theih ka staff kanin dei to ka chu wang chuan không ấy thế ta đồng con chuan mi lâu thể là sắc tôn thì ha cần nghiên mình sẽ các thủ tục đấy lên thank you everyone. Thank you so much, Mr. Andrew. Okay, now we will have questions and answer sessions. If anyone has questions about the restaurant, the services, or anything related, you are most welcome to ask.